zajedništvom poslali glas podrške i saosećanja sve do Srbije, u kojoj već više od 6 meseci traje aktivna borba za ponovno uspostavljanje vladavine prava, istine i pravde. U jednom demokratski uređenom društvu osnovna ljudska prava predstavljaju zagarantovani minimum, među njima i pravo na ljudsko dostojanstvo, pravo na život, pravo na slobodu izražavanja, pravo na jednakost ljudi pred zakonom, pravo pristupa dokumentima javnih institucija, pravo na dobru upravu, koje uključuje da institucije odlučuju nepristrasno, pravično i u razumnom roku, pri čemu svaka osoba ima prava da bude saslušana pre preduzimanja bilo kakve pojedinačne mere koja bi na nju mogla nepovoljno da utiče, kao i pravo te osobe na pristup svom spisu i obavezu uprave da obrazloži svoje odluke. U jednom demokratski uređenom društvu odbrana predstavlja pravo svakog optuženika i on se smatra nedužnim dok se pretpostavljena krivica ne dokaže. Sama činjenica da je bilo razloga da se okupimo danas pokazuje da je naša otadžbina u takvoj vrsti okupacije gde su naši sunarodnici lišeni čak i onih najosnovnijih prava, a među njima i majka, supruga, koleginica, aktivistkinja Marija Vasić. Sada bih vas pozvala da sa 16 minuta tišine zajednički odamo počast žrtvama korupcije kojima je 1. novembra prekinut život odrušavanjem nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.
Slavaju. Slavim. Dokle će se nastaviti ovako? Šta još treba da se dogodi? Kako bi prestalo da bude razloga da se na svakih nekoliko dana, nedelja ili meseci povećava broj minuta ćutanja tokom još neodbolovane novosadske tragedije. Isto nepoštovanje zakona dovelo je i do 1. novembra, kao i do situacije gde se ilegalno pribavljeni materijal sa privatnog sastanka može iskoristiti kao povod da se liše slobode profesorka Vasić i 5 studenata i aktivista koji su baš među onima koji su prvi pozivali na protest nakon obrušavanja nadstrešnice u Novom Sadu. Marija Vasić, Lazar Dinić, Mladen Cvjetić, Lado Jovović, Davor Stefanović i Srđan Đurić utamničeni su pod optužbom navodnog pokušaja terorizma, dok je drugih 6 aktivista moralo da ostanu u inostranstvu nakon prethodno planiranog puta zbog konkretnih i ozbiljnih pretnji koje potvrđuju da su i oni meta političkog progona. Svojim nepristajanjem da priznaju delo koje nisu učinili, oni ujedno brane i nas. Nakon što im je prošle nedelje već po drugi put produžen pritvor na dodatnih protivzakonitih 30 dana, profesorka Vasić je 13. maja stupila u štrajk žeđu i glađu, odbijajući da primi čak i infuziju. Svojom odlučnom i hrabrom borbom ne traži milost, već traži slobodu za sve. Nakon ozbiljnog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja i posle dugog čekanja i neizvesnosti, konačno je dobijena informacija da je prebačena iz pritvora u Novom Sadu na psihijatrijsko odeljenje pri specijalnoj zatvorskoj bolnici u okviru centralnog zatvora u Beogradu i da se nalazi u kritičnom stanju. I pored toga, profesorka je nastavila štrajkom glađu dok sud ne bude odlučio o predmetu aktivista i dok svi ne budu pušteni iz pritvora. Danas, nakon 7 punih dana profesorkinog štrajka i nakon 6. dana u kom su studenti i građani neprekidno blokirali rad Višeg suda u Novom Sadu i zahtevali oslobođenje svih pritvorenih, sud je konačno doneo odluku da će Marija Vasić, Lazar Dinić i Lado Jovović biti prebačeni u kućni pritvor. Ovim zajedničkim snagama stečenom pobedom, nekoliko koraka, smo bliži onoj pravdi koju svi oni zaslužuju, ali ne smemo se povlačiti dok svi ne budu ponovo na zasluženoj slobodi. Pravo je vreme da se zapitamo dokle će više o našim životima odlučivati oni koji su odgovorni za događaje poput 1. novembra i mnogih drugih zlodela i oni koji su u stanju da borce za pravednije sutra lišavaju nezakonito slobode. Danas smo ovdje jer znamo da imamo nešto zajedničko što nas povezuje, a to je činjenica da ne ostajemo nemi na bilo kakvu vrstu zloupotrebe političke moći, a ponajmanje one koja rizikuje da nastavlja da oduzima slobodu i živote onima koji se protiv iste te zloupotrebe svim snagama bore. Štrajk žeđu i glađu profesorke Vasić ponovo je ujedinio sve snage našeg društva. Studente, aktiviste i građane, što daje dodatne nade da cijela dosadašnja borba neće biti uzaludna. Iako već dugo traje, iako je borba intenzivna i iscrpljujuća, pogotovo za studente
i druge koji su direktno izloženi na prvoj liniji borbe. Nikako nije trenutak za posustajanje i definitivno nije trenutak za ćutanje i sleganje ramenima. Mada, fizički udaljeni i mi iz dijaspore činimo neizostavan deo ove borbe, jer znamo da istina nema granice i da ni sloboda ne sme da ima ograničenja. Sada, više nego bilo kada pre, od ključnog značaja je da se podsjetimo važnosti borbe koju vodimo, kao i toga da je vodimo jedni za druge, zbog onih koji nisu mogli da ostanu s nama i sačekaju finalni rasplet, zbog onih kojima ostaje svet, zbog univerzalne odgovornosti izgradnje pravičnog društva, zajedno, u nadi i s verom da i ovog puta, nakon najmračnijeg dela noći, ipak sledi svitanje, a nakon njega i novi dan. Zbog toga, stanimo jedni uz druge i uz one koji se nesebično žrtvuju zarad svih nas i koji će, sigurna sam, to nastaviti da čine sve dok se konačno ne rastera mrak. Bravo! Maria! Hoćemo pravdu! Hoćemo pravdu! Hoćemo pravdu! Hoćemo pravdu! Hoćemo pravdu! Hoćemo istinu! Hoćemo istinu! Hoćemo istinu! Hoćemo istinu! Hoćemo do pobjede i do slobode!